Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Continue di jongi ta kasngi ba ki wan vision na ka film snar kasih vision film bagi ibon ha ke kon sama kon ju ki kena kirang ba ibadon yang ta kasap ta isnga men sekate nomor bagi wan seka vision ke jingmut yang meneng vision ni man island yang new artist man yang thmai gen ban support of film industry ta kawai ba hoi kilawan da kilawan support ka film la da ki sha che melayak ban police ti man yo ban ikai kong nom dang film gambe hi ko ban jet yang ban wan yang ki artist patman hoi ko bagi ong ba barok ni dan kesap ide ban pau ta kawai ke liang ba kejing ai advice na liang jonga la da ni don makna kata kasabro ide idang kaman practice dan ne la da yo la ide ban le ke ka acting school nomor ba la don makna kata kasabro ide ban mo ne ide ban police kham ye Te halor kani ka audition pila yo ni eme kita ki artist lan ni kinang one audition ya ki breu ki ba pidon kam hapo kani ka film kamba pikwa maka agajing itu jogi director yang ni na pin na mata dengan ka story ro don ki bentang ni na yo eki artist don ki bentang ro ni empat yo le sekim empat tim bahaya kena ka audition nama yo le se bagila khot kerki ya kena audition kim de tim bahaya sino ya kena audition te ladala balong tangin sa pin biam hagi pat ki bentang pat yo en don ki bentang ro ki karakter ni la yo gawe gelong ba ka audition kedai ke ba don kam ha kat kum ka jing sing thu jongan kum banga pule habon gide ki research ro kum gide ki long ba kum ki Hollywood movie what una o Sylvester Stallone lene ba ap ye geno ne James Bond ne gino aktor jong ne ka Vin Diesel jong ka Hollywood andang kila khot audition ki wan sa ka audition kedai ke ba don kam ha namar ba agado ke film yang pair ki director la da kiwan jaga audition director ula yo I ban pe tham to o kata karakter kaya habat ne kata karakter kaya habat kata ka audition ke de balong badal kam ha adu kata tengah kerpat ikiwe di bala hak film ro agino film ba pilah nomor ba teng don ki bem kumbau ban khot yapi ban khot yapi ha kata karakter nomor ba nak kawai ka film ka pair ka karakter nyimde ban aktam kawai karakter takerpat ya gino bala melihat ban hak film ro tekide ban ya wan syako ka syaka audition kumbangaru nga syaka audition na kapor ke film ka siro kumbaya kalau ni ayuru nga syaka audition hi de bo ambangala akwan lagi film taba film wan syaka audition ngan ngasnga thu audition ka Yementai sepang kasnaro di sana dewan one audition tau ba komandan champion pada yo try jangan film kasnar tulak for dengan sebenarnya naik omba idon lang haka audition hiru dewan audition lang nga bat Mary bat ba ma Edward pakma nomor ba iketi ila idon ikam personal lem yok interview ila lek nok ikam jogi Tekenehi mo Mary di dewan ain sin di dewan yawan syaki audition ban kenang ban yok ha ban pe ya ka hakano kasap ba pidon sisa namar ba kembali ni syukur ban bawar himde ban ya khot perlop ban ya khot bahayeng namar ba pio hi baro ek the mata kila ba ni potasim takada Hollywood ka hiat ta ngakapat iki director ro kimde ban don kata ka mindset kata ka jumun berkat ban khot yang bayar dai lene yang bahayeng yang perlop kide ban khot the real talent ikane kede ka tek ki pin ka film ki mod ka acting kede kumto ende enda kila poi ka audition ki yo jing hikai no na ki director ka per hamne kede ban ak kumto anda kila yo jing sha chen ha ki film ka per lada kidang yo jing hikai shushu na ki director ki bakham tebit kumbangi ong ba ke kumbangi tip ya mene badan lang tumi ma ba ada buat pakma badi
Bade director balapau alas lem kembangir tang patulun panang hong rengi la pe ka film jomba Edward takarpat iki pagba pide ban yawan shikman tibadon ya kasab nomor ba lanangim wan shikman wan community ban khat ni Kido nong maki ki artis. Tikai ai mesti nak kiba kide berpenkre apa klik audition. Kumba pikeli besi pun kecil jumping dari badon kam Hoi kumbangi late interview kita ni la penkre lupa mo kumno wan kita question gajing tepat nak ling jongi ro nang deh cuma anda bilang wan syaka audition tapi day ban perkat lupa ban penkre lupa ki ke badon kata kasab na nalade nomor berbor ki director ki pechua ya kasab bidon ki kemde ki jamai da kata ke skrip mardan kom hi peja ke kasab bidon ta kadang bonsin kumener ki wana ko audition marsin boy ye ni nam le audition ni hom bai ba le kano ki kwa ban le balai ki ni kata nomor ba ni kwa ba dia ni ia kata cepat kre tapi nene kata kasab basisya kejongpi dan anda ngira like audition ni debat kre tempat like interview try tangine hi ta publish pun dan bok ban ya biang di kam jam publish pun secara